grudvica najmanje. Dobro. Kakav finas gutak. Na Zelenom otoku smo. Prvi puta smo ovdje, ne snalazimo se baš najbolje, ali očito su naši prijatelji koji će loviti danas sa nama ostavili najbolji putokaz da nađemo pravi put. Evo, snijeg je i kamenčići nisu, ali put se dobro vidi. Idemo za silikonskim putokazom. I, evo, ispred nas je prekrasni Dunav. Evo, danas ćemo loviti na Dunavu. Varaličarit ćemo, u gostima smo kod Doka, a Dok će nas upoznat sa ciljem našeg današnjeg ribolova, a bit će sigurno jako zanimljivo. Nemoj da nam vino za ukisali, sakri ga dobro od nas. Tako. To. Ekipa je spremna. Hoćemo mu jedan još šmrknuti, pa Šta ćemo šmrknuti? Dobro nam došli na Zeleni otok. Evo, danas želimo prikazati kako se na ovim terenima u zimskim uvjetima lovi smuđ. Inače, nalazimo se na Dunavu, netom iza mađarske granice, u mjestu Batina. Dunav je ovdje u svom toku nešto uži nego inače, tako da je struja malo jača, ali upravo zbog takvih specifičnih terena obiluje ribom, privrednog ribolova skoro i nema, ima dosta ribolovaca, cijelo ovo vikend naselje poznato po tome da većina Osječana, Vinkovčana ovdje dolazi i provodi vikende, sve slobodne dane, a u ljeti je ovdje puno djece, puno izletnika, tako da ovo ljeti jako živi, a zimi kada evo zabijeli i kada stisne, kada se voda digne, mi vidimo Dunav nije baš onako plavi Dunav kako smo ga navikli, on je danas nešto mutniji, upravo zbog naglo rasta vode, a upravo ti porasti vode, znači mi smo unutar 3 dana imali porast vode od nekih 1,5 m do skoro 2, upravo on pokrene ribu, upravo on tjera smuđa da iz glavnog toka negdje u sredini gdje smuđ ide, koncentrira se i ide prema samoj obali. I mi ćemo ga danas pokušati pronaći i evo uz pomoć naših varalica, naših sloter šedova, pokušat ćemo, pa možda i probat ćemo i kojim volorom ako nam bude teren dozvoljavao, da vidimo kako se danas da li grizu, kako se danas reagiraju na koju boju. Inače, pravila nekog velikog nema što se tiče boje, najčešće su to zelenkasto, žuti motivi, pošto je voda mutnija. Danas ćemo probati i sa sedefnim, znači sedefnom sa plavim leđima, sedefni sa zelenim ili crnim leđima, znači te sedefne boje i pokušat ćemo malo, mi smo rekli napravili smo jedan mali tuning ovih varalica, s tim što smo i malo smo ih zagrijali, njima znači temperatura u toploj kipućoj vodi apsolutno ništa ne smeta, mi ih malo zagrijemo i pokušamo ovaj stražni dio malo raširiti, čime sam sloter dobiva jednu recimo življu akciju i upravo u toj življoj akciji mi ga možemo, znači iz veće udaljenosti, pošto je voda mutna, inače smuđ jako dobro vidi u vodi, ali kad je voda mutna ona se oslanja na bočnu liniju i na sve ostalo svjetlo koje mu je priroda dala kako bi došao do svoga mamca. Evo, mi se nadamo da ćemo danas biti sa našim sloterima uspješni. Doručak, varaždinski specijaliteti, Monarh Dog, nema problema, ali pošto smo mi u srcu ipak Slavonci, imamo i neke druge stvari, jel tako? Tako, ove lijepe slavonske stvari. Ovo je industrijske stvari, dobro. Nema brige. Ovo ćemo ipak ostaviti s muđevima, ono je ipak pokazalo se najviše obožavaju ovdje, tako da ćemo to s muđevima ostaviti.
Ja ću sebi. Nemoj ovo, molim te, snimiti, ako me žena vidi, nastradao sam. Proću svaki dan. Cijeli život lažem da nemam pojma kuhanje kave. Evo, ja najbolje na ovo grizam. Jedan mig s Dunavom. Za sreću. Evo da ukratko predstavimo našu ekipu današnju. Ovako, počet ćemo prvo od našeg domaćina. Inače, naš dobri Getva. Dražen, zvani Getva, da ispravimo. Ovo je njegova vikendica, njegov čamac i on je danas naš domaćin ovdje u Batini, na Zelenom otoku. Evo, ostatak ekipe, naš nezaboravni Dado. Ne bojte se bojati, on ne ide nikakvo spašavanje, on je samo putujuća reklama tvrtke IMAX. Inače neostrašivi, inače zovemo ga i Sonar. Inače kad zaboravimo sonar nositi, on nam služi da nađemo panjeve, redovito nađe panj tamo da ga nema, ostavlja pravi onaj konzument. Arsenal varalica. Arsenal varalica on redovito ostavlja, ali je prije svega pouzdan kolega i pravi ribič. I na kraju, naš treći član Monarch Dog tima je naš kolega Dačo. Pa evo šta ja kažem, njegova djela govore za sebe, nekako ima najviše sreće u ribolovu, oči ga ta riba, obzirom koliko ide, ima 100% učenik na vodi, sve da kažemo, a inače perfektan je vezač štapova, završio je tu čuvenu CMV akademiju, tako da evo, ima certifikat jedini u Hrvatskoj da radi CMV štapove onako kako i Kristijan radi u Njemačkoj. Evo, to je toliko. Idemo onda tući. Ajmo. Idemo. Može pokret. Sad, nakon što smo pogledali kakva je voda, pokušao naći pravi mamac. Voda je prilično mutna, zato što se snjegovi tope, gore u Alpama, to se sve slijeva ovdje. I mi ćemo pokušati nekakvim upadljivim bojama. Znači, napravit ćemo kombinaciju, recimo ove kričevo-zelene sa crvenim leđima i sa crnim leđima. I koristimo malo veće slotere, 13 i 15 cm dužine. Štap možemo držati u ovom okomitom položaju u odnosu na vodu. Ukoliko vidimo, na primjer, da nam varalica prebrzo ide preko dna, možemo štap polako okrenuti ka vodi i raditi jednu drugu vrstu. Tada su faze silaska nešto duže, kako sjetimo. Sam tok, možemo to vidjeti na vrhu štapa, kao naglo opuštanje. Evo, sad vidimo, znači možemo, ali u svakom tom podizanju, spuštanju moramo biti maksimalno koncentrirani, jer upravo u tome najčešće smuđi napada.
Sad pri samom kraju moramo malo intenzivnije džigati, ako je slučajno tu, da ga tim intenzivnim džiganjem da ga privučemo u sebi. Doslovno prati varalicu i ispod samog čamca nam izgrabi prilikom naglog podizanja ili slično. To se često dešava. Znači do samog čamca, do samoga kraja uvijek maksimalan oprez. Ispod noža, imaš nekoliko praznih udica. Znam da ima udica, ali ili ima već gotovo? Da, montir se. Ima sam crkac. Evo ga! Ajde Kore, ajde. Dobar Šimi. Izgleda da je dobro. Ajde da vidimo kakav je. Ajde. Ćemo ga s potkotačem ili? Može. O, dobar, lijepi. Dobre. Lijepi. Ajde. Ajde. O, krasan. Vidi ga kako je proguto. Dobro, nije, probio se. Čuti, ovo su vrhunske udice, fak. Ne, udice su Mrak, samo polako. Krasno se primio. Samo polako, drži. Dobro. Tako. Ajmo. Idemo polako. I vidiš ti to točno u matici. O, krasan, da. Krasan, to je ženka, vjerojatno. Ženka. Krasna ženkica. Ajde. Sedofno bijeli zelena leđa, pokazalo se kao lovna boja.